Mamwe maria tukuhariririe INooro miaraho. Sisi hatukupata nafasi ya kuleta members wetu hapa. Tutaalika rais kwa mkutano yetu ya Umbrella Boda Association of Kenya kwa sababu sisi tulipigania hii serikali. Mambo ya boda mimi sitaki siasa ndani yake. Boda ni biashara. Ndugamano ya utongoria wa atwarithia a nduthi gutumuka mucemanio-ini wa president na atwarithia a nduthi. Arimi a ndegu tharakanithi gutetia guthuka gwa thogora wa ndegu. Muingi na atongoria kuria ndugamano cia mugunda wa South Giriama itwithanio itanehira. Na twina riboti ya mwanya igie mwago wa gwithambira irima-ini hugururu-ini cia iria ria Uhindi. O haria hothe ungikoro kinyitanira na ithui miaraho ya umuthi tugakunyita ugeni mohoro-ini maitu ma INooro miaraho na tugaucokeria ngatho cia mwanya ni gutwihoka na kunyitanira na ithui tugithii na mbere kumenyithia maria matinda makihanika miene tiganite ya bururi ni njitao Kate Muthoni na tukiambiriria mohoro maitu tukwambiriria kuria mwena wa Lamu kuria atongoria a kiuteti kaunti-ini ya Lamu ni moretie thirikari gwaka kambi ya mbirarũ matura-ini maria maratharikirwo ni itoi mahinda kwa mahinda maria ni Juhudi, Marafa, Wiho na Salama. Atongoria aria ni gavana wa Lamu Isa Timamu na munini wake Rafael Munywa ni makomithitie tharikira ya kiumia kihituku matura-ini ma Salama na Juhudi kuria andu 11 moragirwo. Mwangi wa Maina ni uratuhingurira mohoro maitu na riboti ino. Kaunti ya Lamu ikoretwo ikigomerwo ni tharikira cia mahinda kwa mahinda iria itigaga andu kihiri makwete, amwe magatigwo na nguraro, micii igacinwo na irio hamwe na indo ingi igethara na itoi iria itavanagia ngero ici. Ica ikuhi ni tharikira cia Jumamothi na kiumia matura-ini ma Juhudi na Salama wodi-ini ya Kibao ni gicigo-ini kia ubunge kia Lamu ya ithwiro kuria andu 11 maroragirwo thutha wa kuohwo moko na maguru na micii yao iracinwo ni ekinai. Gatagati ka aria maroragirwo ni arume 10 na mutumia umwe, aingi mari aria maragia ruthiomi rwa Ugikuyu. Mwanzo cha tuseme kuwa sisi tuna condemn mauaji haya na tuna condemn wale wanaotekeleza mauaji kama hayo, na ni kweli maeneo ya Juhudi, Marafa, Widho yamekuwa mara kwa mara yakishambuliwa. Kwaga kwa mitambo ya ukinyaniria wa thimu ni kimwe kia mihinga iria ithingithitie haro ya ekinai aria maratavania ngero ici. Aikari maumagirirwo matehariirie na matihotaga gukinya ndumiriri ihinda-ini riria riagiriire kuri honge cia ugitiri kana kuhuhira coro aria marigainie methare hindi ya tharikira. Cha kushangaza na changamoto kubwa ni kwamba hakuna network mzuri ya Safaricom na hata Airtel ni very weak. Kwa hivyo hata wananchi wanashindwa kuwasiliana na kujulishana. Mmoja wa wale ambaye alipatikana na huo mkasa akauawa alikuwa anajaribu kukimbia nyumba kwa nyumba ili wajulishe wenyeji kwamba kuna wakora ambao wamekuja ili wajinasue na hiyo watoroke waende mistuni. Kwa hivyo kama tungekuwa na network mzuri pengine haingekuwa na umuhimu wa mtu kukimbia nyumba kwa nyumba akijulisha watu kuhusu hayo maafa. Gavana Isa Timamu augite kuri na bata munene wa gwaka kambi ya mbirarũ matura-ini maya niguo kung'ethanĩra na itoi na ekina ihinda-ini riria riagiriire hamwe na guthatia ngero ici. Umeomba kama viongozi tumeomba watu wa security waweze kuweka camp ya security pale, wawe ni wanajeshi ama ni GSU ama ni kikosi kingine chochote ambacho kitapeana ulinzi katika maeneo hayo. Naona hiyo itakuwa ni hatua bora kuhakikisha kuwa mambo kama hayo hayarudiwi tena katika maeneo hayo. Gavana Isa Timamu ni amenererie tharikira ici na guteterithia ni iracokia mibango ya uthii wa na mbere na thutha na kurigiriria agendi gwikinyia kaunti-ini iyo hamwe na kuhingiriria aigithia. Tayari mnajua kuna nchi nyingi za
za nje ambazo zimetoa ilani wao kutembelea Lamu, na ilikuwa tayari wameanza kulegeza msimamo ili kuruhusu watu wao waje, na mashambulizi kama haya huwa yanaturegesha nyuma, haswa kwa upande wa utalii. Kwa hivyo haya yote ni mambo ambayo ni kama kuna watu wanapangilia kurudisha kaunti yetu nyuma. Maafitha a ugitiri ni mekinyetie matura-ini ma juhudi na salama maria maratharikirwo ni itoi. Handu-ini ha INooro TV ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Ngatho cia mwanya Mwangi, na tugithi na mbere ni kuraumirire jatukano ya atongoria atwarithia a nduthi mbere ya President William Ruto muthenya wa ira mwahumu okiregana no atongoria wa Kevin Budai uria niwe muikariri giti wa atwarithia a nduthi guku bururi-ini. President Ruto amoritie matigetikire kuingirirwo ni nyota ya utongoria, na oho akamerera ati thirikari yake ni kurutithania wira na andu othe na twithania jatukano ire ingikorwo ciumite. Njenga wa Wambui aratutariria makiria. Ni mucemanio wa mbere wa President William Ruto na atwarithia a nduthi kuma riria aingirire wabici, ukihe kanya atwarithia a nduthi kwiiturura kuri president na mabataro maria matumitwo ni atwarithia a nduthi milioni 1.8 kuma kona itiganite bururi-ini. Your Excellency, with the program that you are having on affordable housing, I am sure those houses when they are built, our member atafika pale kwa gate, afunguliwe gate na askari, aingie kwa compound, apaki piki yake vizuri. Watu wa bodaboda wanakaa kwa slums, na wengi wao Mheshimiwa Rais wanakaa manyumba ambayo hawaelewi kama wanaenda kwa bedroom ama wanatoka kwa sitting room. No ona mucemanio uyu tathiete muno, nyatukano gatagati ka atwarithia a nduthi ikeyumiria king'ang'a-ini thutha wa chairman wa ngwataniro ya Umbrella Association of Kenya kumira mbere ya president na kumwira atongoria aria othe mararitie mbere yake kwi aria maramatumite na matirarehetwo ni mabataro ma atwarithia a nduthi ambayo wako hapa leo. Sisi hawa sio viongozi wa bodaboda. I am the National Boda Chairman for Umbrella Boda Association of Kenya. Wale vijana ambao wanaongea hapa kwa niaba yetu, wanaongea kwa sababu wako na cartels ambao walikuwa wamekaa mbele yao, ambao wanawasukuma kulete karibu na wewe. Sisi tulisimama na wewe. Ni sawa. With all due respect tunajuana, lakini kuna wengi ambao wako huko nje Mheshimiwa Rais ambao hawakujumuishwa hapa, lakini tungependa next time wajumuishwe wote, si hivyo? Ni undu rarurumurire marakara maria marari guku o nginyagia riria marahoreririo mareke Lesatin arikie akiuga ta atongoria a ngwataniro yake matinarekuo maingire ni undu wa murugamo wake. Haya, naomba tafadhali tutulie. Malizia Tuto. Haya, kwa heshima Rais, najua kwamba sisi hatukupata nafasi ya kuleta members wetu hapa. Tutaalika Rais kwa mkutano yetu ya Umbrella Boda Association of Kenya kwa sababu sisi tulipigania hii serikali. Ni ndeto ireganitwo nayo ni mwahu wa utongoria wa muikariri giti wa ngwataniro ya atwarithia a nduthi bururi-ini Kevin Mubadi makiuga gutiri uria atitwo mucemanio ucio na kimenyano na makoretwo makiruta wira wao na uma na wigerereki. The public to know that as a sector we are not involved in politics. We don't want to be part of the politics. What we want to grow is our economic empowerment as the riders of this country. Ni kweli kwamba watu wameniuliza maswali mengi. Hata ukienda kwa mtandao saa hizi ama uende kwa simu yangu, kuna wengine wananitumia message kusema kwa nini sisi hatuko kwa KICC. Kwa sababu ni njia gani tulifikia wale ambao wako hapa. President William Ruto amoritie manine jatukano yao akiongerera ati ndegwitikira atwarithia a nduthi mahuthirwo kuhingia iroto cia andu kiumbe cia teti. Mimi nitajipanga na siasa kando na bodaboda. Tunaelewana? Siasa yangu mimi najua kujipanga na mambo mengine. Na mimi sitaki tulete siasa ndani ya biashara ya watu wengine. Ohugite ihinda ni kinyu ruhonge rwa kui na nduthi ruheo gitio kiria kiagirire makiria hoka ni gukurio tonga wa bururi. Uthuthurio kionania o mwaka atwarithia a nduthi milioni 1.8 marathukuma bilioni 350 kugo muthenya marathukuma bilioni 1.
ngiribotera INooro TV njitagwo Jenga Wabui. Thegio Jenga tugithii na mbere inegene nĩ rĩtimũkĩte igũrũ rĩa thogora ũrĩa thirikari ĩheanĩte wa kũgũrĩra arĩmi a ndengũ magetha mao na ciringi 70 harĩ o kiro. Arĩmi na atongoria a kaunti ya Tharaka Nithi makiuga nĩ ikinya rĩrathũkia thoko wao nĩ gũkorwo hau kabere thogora wa ndengũ ũrĩa mũnini mũno marendagia nao nĩ ciringi 80 harĩ o kiro. Marauga ikinya rĩa minista wa wonjoria Moses Kuria rĩa kuga thirikari ĩkũgũra ndengũ na ciringi 70 rĩraumanire nake kwaga kũhe ũhoro ũrĩa mũkinyanĩru wĩgiĩ thogora ya ndengũ na atĩ ona thirikari ya kaunti nĩ yamerĩire kũmagũrĩra ndengũ ici na ciringi 100 harĩ o kiro. Arĩmi a ndengũ kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi thengia wa gũkorwo magethete ndengũ kwa ũingĩ ti akenu nĩ kĩrĩa marauga nĩ gũthũkĩrio thoko nĩ ikinya rĩa minista wa wonjoria Moses Kuria kuga arĩmi nĩ mekũgũrĩrwo kiro ĩmwe na ciringi 70. Pato mnauza ndengũ pesa ngapi? 30, 40. Mimi nimesema kutoka kesho natuma watu wangu mwenye ataka kuuza 70 shillings tutaanza kununua kesho. 70 shillings, yeah? Na Pato na Susan na waheshimiwa wengine ati sini willing buyer willing seller jameni, sini soko ni yangu, sini tarudi bila kuuzia mtu. Kwani na kulazimisha wajiji mrogara? Mimi niko na 70 utakataa? Mimi nataka tole pale na wewe pale Tunyai tusimame hapo tuseme mimi niko na 70 unirudishe. Hai mkulima anauza dengu 80 package, lakini wakati Kuria alikuja alimsha ndengu akapeleka bei ya. Tunataka kukuuliza wewe Gachagua president, tunakuomba mketi na viongozi wa Tharaka muweke ya ndengu, sababu hata mbroka mwenyewe ananunua na 80. Kama wakulima wa Tharaka tunaomba ndengu irundi pari ilikuwa inatoka 100 ndio tupate hata fisi ya kulipia watoto wetu. Kununua mahindi Tharaka tunanunua na 100. Ukiuza ndengu kilo 3 ndio unanunua kilo 1 ya marawe. Tunaomba tafadhali tunaomba serikali ya Tharaka Nithi County mtunulie ndengu kwa bei mzuri. Hii ndengu iko na gharama zaidi ya kilo moja shilingi 60. Sasa tunashangaa tukipatiwa shilingi 70 mkulima anapata faida ya shilingi 10 peke yake. Ili yari chakula kingine kama vile mchere, kama vile karanga na nafaka zingine nyingi ziko na bei ya kutosha na ambayo inafurahisha wakulima. Ni mateta mekiritwo hinya ni ma MCA na atongoria thirikari-inĩ ya kaunti ya Tharaka Nithi makiuga mutongoria uria woririo thogora wa ndengũ niwe wahitithie minister wa wonjoria ni kumwira ati maragũrĩrwo ndengũ na ciringi 30 na 40. Rep paka senator governor walijibu 70. Ndio sasa waziri Kuria akauliza, wewe mheshimiwa Patrick Munene ndengu ni pesa ngapi? Yeye sijui kama ni lack of information ama ni nini, yeye alijibu akasema ni 30-40. So ndio Moses Kuria naye akaona ati amepandisha bei sana kutoka 30 akaipeleka 70. Nataka kuuliza waziri Moses Kuria atoke ofisi Nairobi akuje mpaka Tharaka ndio asikie kutoka wakulima zile changamoto zile changamoto wanapitia kama wakulima wakati wanalima hiyo mmea ya ndengu. Wakulima wamelima ndengu mingi, Mungu amebariki, mvua imenyesha kwa wingi. Gavana alipatia wananchi mbegu wakapanda, kwa hivyo wako na mazao mingi kwa nyumba yao na kwa stores. So tunaomba ya kwamba kama vile ambavyo president alipromise wakaaji wa Tharaka Nithi na kwamba bei ya ndengu itapanda, inunuliwe at least shilingi 100 kupanda juu. Marauga nĩ kĩhoto kĩao kũrũmbũiyo nĩ thirikari o ta arĩmi a indo ingĩ ta mĩraa, kahũa na macani nĩ gũkorwo ndengũ nĩguo mũmera ũrĩa maroraga igũrũ. Serikali ichukue ndengu na lot of seriousness. Vile wanachukua maziwa, wanachukua kilimo cha miraa, wanachukua kilimo cha majani chai na kahawa, hata ndengu. Tharaka constituency sisi na Tharaka Nithi tuna kilimo huku chini pande ya chini ya Tharaka Nithi County, wao kilimo yao ni ya ndengu. Na tukililia waziri Moses Kuria kuja tusaidie. Pia sisi kama viongozi wa county tunafaa tuangalie ile budget yetu tumeweka nini hapo kwa mkulima wa ndengu, kwa sababu tutakuwa tunalilia serikali kubwa na hapa kwetu hatufanyi chochote kusaidia huyu mkulima.
Mwihoko wa arimi aya ni ati mahitia maria monekete uhoro-ini wa thogora wa ndengu ni mekurungwo ona ihenya utauria kwahoteka niguo kio kia urimi wao gitikae kurira thi. Ngiribotera INooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi. Thank you Wangui. Na riu tukirora mwena wa gicua-ini hugururu cia iria ria uhindi cia Diani na Tiwi kaunti-ini ya Kwale nicioikanite thi yothe kumana na muthanga wacio mweru na muororo uria ugucagiriria agendi kuma miena ngurani thiini o hamwe na nja wa bururi. Kiguciririo kingi ni irima ria mwanya ria mai ria gwithambira riria rinanagio pool hugururu-ini ici riria ricongete muhiano wa mapu ya Africa. Rollins Ng'ang'a wa Mwangi ni acerete hugururu-ini ici na gutariria mwago uyu. Rungu rwa mahiga maya ma coral hogororo-ini cia iria ria uhindi guku Tiwi kaunti-ini ya Kwale ni hecongete irima ria mai ria gwithambira. Riri ni irima ria mwago. Wari kuhiriria ni ukuona ni ria muhano wa mapu ya Africa. Igweta riario ni ritumite nyende gukinya guku na kwiyonera. Niguo kuriona wega no kinya ingeikurukira mahiga-ini maya na ufaciriri munene. Aikari marauga irima riri ni ria kimerera na ritienjirwo ni mundu. Athuri a hau gabere marihuthiraga na njira ya unduire. Hapa mahali hata mara nyingi ilikuwa panatumika kwa mambo za itikadi ya kijamii. Kama vile waganga wanafanya shughuli zao za uganga, alafu wanakuja na malizia hapa kutupa zile sadaka za yule mtu ambaye pengine amekuwa ameaguliwa kupigiwa makayamba. Muonere wario wa kuguciriria we miena yothe na aikari gutaukirwo ni gwatumire hatuike handu ha gucererwo ni aikari na agendi. Ukionekana uri njira imwe ya kuhe umatho aria marehaga na gutariria agendi uhoro waho. Tumeona badili ya hiyo wazee wetu kwa kufanya hivyo wakifaidika, na sisi tukaona kwamba na sisi lazima tufanye eco tourism ya ndani ya Kwale yetu hii ama ya Tiwi yetu, na sisi nasi pia tupate natija. African map ni kivutio ambayo kinapendeza sana, kiko unique, kwamba hakiko kungine, kinazungumzia historia ya eneo hili la pwani, na hivyo ikiwa na historia ile nyingi, jambo pekee ambalo tunaweza kufanya ni kuweza kuhakikisha kwamba tunafanya kazi pamoja na turathi za kitaifa na serikali gatuzi ya Kwale kuhakikisha kwamba tunawekeza katika kuweka muundo msingi ambao utasaidia kuweza kupropagate na kukuza sehemu kama ile. Hii African pool sio eti ni wageni peke yake ndio wanaipenda, mpaka sisi ambao si ni wenyeji tunaipenda zaidi kwa sababu inapendeza mwanzo, na hata ukija hapa utatamani upige picha ili upate kusambaza nje ya nchi, wageni wapate kumiminika zaidi. Magethambira haha aikari maiguaga ta macereire mabururi mothe ma Africa. Gicigirira kia bururi wa Madagascar gikirikiria shama wa kuringa iria na gwekinyia kuo. Unapogelea hapa umetembea Afrika mzima, kwa sababu tuko paka na Madagascar ambao ukiswima hapa ile map inakuonyesha hukule ni Morocco, tuko na West Africa. Hapa nilipo saa hii nimesimama niko South Africa, niko Dubai, ni Cape Town. Kama una hamu ya kuogelea waweza kuja hapa, kwa sababu puli za wazungu ziko na pesa nyingi sana. Waweza tumia hii kuogelea. Handu haha hagibatara kugacirio makiria niguo kuhatua ha ugendi wa igweta. Paboreshwe hapa mahali, patengenezwe ngazi ya kisasa ya kuteremkia hapa chini ili watu waje kwa wingi. KTB iweze kuendeleza mradi ambayo ilikuwa nayo kutafuta signature products na kuweza kuhakikisha kwamba African map pamoja na vivutio vingine vingi katika maeneo haya inaweza kuongezwa katika mauzo ile. Aikari agoku marauga korono wende gucerera mabururi mothe ma Africa utekuhuthira visa no wikinyie guku na withambire muhiano-ini uyu wa mapu ya Africa, na ni ugukorwo ucereire mabururi mothe ma Africa utekuriha fare ya ndege. Handu-ini ha INooro TV de Tiwi kaunti-ini ya Kwale, jitagwo Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi. Na ripoti ya mwago hugururu-ini cia iria ria uhindi niyo tukwamba kuumuka nayo o hanini, ndugathie haraya nitugucokereria na mangi maingi.
Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu. Horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihiu. Twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya ogwa kumurango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Wakati mwingine ngori inaweza kupata tu. Wakati mwingine ni mtu hukuletea ngori. Na kuna wakati wewe mwenyewe hujiletea ngori. Ngori kukupata ni kitu ya kawaida. Ikija utajitoa vipi? Hapa Zenka hatukujudge na haijalishi ni ngori gani imekupata. Tunakujenga ujisort. Ingia Google Play Store, download Zenka na uregister to sort ngori zako. Uri mwega mwiroreri witu ritwa ni George Washiuri wa Optiven na twina gikeno muno tuhana Optiven twikurehera ngundu njeru guku mucii munene wa Ngong ira tureta Achievers Paradise. Mugunda uyu Optiven nirekira mabara. Optiven kahanda miti rugiri rwega na kwina kiatika na mugunda uyu uhutitie lami. Mugunda uyu ni ndagika tu 35 kuma mucii munene wa Nairobi. Ura namba ino 0790 300 300. Murimu wa meciria tugaga atiriri ati gutira mbuto ngigutuma kana mbica no ria ndagitari augire atiriri mwenzangu tuthia no ria uraigua undu ria ungi naguo wa naihenya muno ngihota kumenya ni mundu ungiona mundu urari mutheru ni ambiriria kwirekereria giko. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Gatho cia mwanya ni guthi na mbere kunyitanira na ithu tugithi na mbere na mohoro maitu. Muthikafu wa kanitha wa Catholic Diocese ya Murang'a James Wainaina Maria ni oritie honge cia thirikari gwetha kionia gia gutura migunda-ini ya South Gariama iria koragwo gicigo-ini kia ubunge kia Mwea. Maria augite he bata wa kionia kia migunda ino kuonekana niguo kunina ndugamano iria ikoretwo kuo kwa ihinda iraya. Toria mwandikitwo wa mohoro Boni wa Thuku aratariria. Hindi ya mihango ya kuhingura thibitari mweru mwena wa Ikurugu gicigo-ini kia ubunge kia Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga, muthikafu munene wa kanitha wa Catholic Diocese ya Murang'a James Maria Wainaina oritie kihonia gia gutura gucario ni honge cia thirikari niguo kunina ndugamano iria yanakorwo migunda-ini ino ya South Gariama. Mambo ya mashamba hapa, mimi niseme kama askofu kwamba yani wale ambao ni wa hapa kutoka mwanzo, mambo haya ya title deeds yaishe, yamalizike, yamalizwe, yafanyike. Maria ugite ati kungikorwo na ndugamano ya migunda uthii wa na mbere nduonekaga, kuona ati igithia ni metigagira kuigithia kundu guothe kwina ndugamano. Huwezi ukafanya maendeleo ya kutosha kama hujui kabisa shamba lako ni lako. Na ndio sababu kama shule hiyo yenye Munyaka ile ya kama Noro, tunajaribu kufanya registration, tunashidwa kwa sababu mashamba haya hayana title deeds.
Mĩario ĩno nĩ ĩnyitetwo mbaru nĩ atongoria matiganĩte kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga arĩa morĩtie kĩhonia gĩetho gĩa mĩgũnda ĩno kuona atĩ yanakorwo na ndũgamana mĩaka-inĩ ya nahau kabere. Andũ arĩa matena binya mũno meberagua South Ngariama na nĩ tũrĩa meberia mũndũ wothe weberetie mũndũ tocio agekara gwake no nginya arĩebera mũthenya ũmwe. Na mũndũ wa mwico arĩebera kũndũ gũkũ gatagatĩ na ndiramwĩra gatagatĩ gaku na neighbor waku ũrĩa mũtũranĩtie na lodgement letter mũgũtũra bandũ bau gũtĩni mbari ũkagatagati kanyu. Andũ arĩa maikarire South Ngariama kũgĩa mbara tere arĩkuo hĩndĩ ya Ndĩritũ mahũranaga na mĩguĩ. Gũkĩte andũ makuga nĩ mekũgaya rĩ no twende ũkinyire president ndeto ĩyo atĩ kĩrĩa twetereire nĩ taito cia South Ngariama. Oho Wainaina nĩ acakaĩte atĩ mathibitarĩ ma kĩmĩciani nĩ marathutũkanio nĩ rũhonge rwa kĩgĩna kĩa ũrigiti kĩa NHIF kuona atĩ matikoretwo makĩigananio gũkũ akĩũria kĩgĩna gĩothe kĩa mũingĩ kũgitĩrwo na njĩra o yothe. NHIF itafanya kazi yake na kuwakumbusha kweli kwamba tumekuwa tukipata shida nyingi sana. Wasikilize kilio cha mahospitali mahospitali ambayo yanadhaminiwa na dini, faith-based hospitals, kwa sababu hizo ndizo zinapata shida sana. Zingine zile ambazo ni za private zinapatiwa pesa hata kama mmesikia, ingine hata ni kwa njia ya ufisadi. Aikaria mena no nĩ makenereire kũhingũrwo gwa thibitarĩ ũyũ makiuga atĩ nĩ ũkũmateithia na njĩra nene gũkuhĩrĩria motungata ma ũrigiti kũrĩ mũingĩ. Nĩ tondũ mũndũ arwaria arathiaga gũtwarwo o Kĩrũgũya kana Kĩmbĩmbĩ no rĩu ndagĩka ĩno nĩ tũkenete mũno nĩ tondũ nĩ twagĩa thibitarĩ bakuhĩ ya twokaga tũkathondekwa na tũgakoma nĩ ũndũ nĩ Ngai. Nĩ ndona nĩ atũteithia na njĩra njega tondũ kwa kabinda kau niĩ njikarĩte nĩ ndiaga thibitarĩ na ngerwa thiĩ ũgũre ndawa na rĩu niĩ nĩ ndagwĩra ndawa kwa mũnyaka wa Kĩngai. Handũ-inĩ ha INooro TV kuma Ikurungu Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Boni wa Thuku. Thegio Boni na rĩu tũkĩingĩra ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya NHIF Michael Kamau nĩagĩte na ihinda iritũ mbere ya kamĩtĩ ya mbunge-inĩ ya bũrũri ĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa aracokia ciũria ciĩgiĩ marĩhi ma kandi cia NHIF. Kamĩtĩ ĩno ĩrathũrima ungumania ũrĩa ũkoretwo rũhonge-inĩ rũrũ ũrĩa ũkuruhanĩtie mathibitarĩ ngũrani kũrĩa mamwe ma mathibitarĩ marĩkĩtie kũhingwo. This committee will not watch as individuals within the NHIF mismanage the public money. NHIF is one of the key institutions that this government intends to deliver on its universal health care. And as a committee, we'll ensure that we hold the NHIF accountable for that. More often when we ask for an inquiry like this, you'll find that changes are done in the ministry to frustrate the committee in terms of its investigations, where you have officers maybe being deployed somewhere else, being removed from their various places of work, and being taken to other areas. We have the powers to summon even those officers who might be taken to somewhere else. So for smooth running, we intend that let's maintain the status quo of those officers until this inquiry is over. But this does not interfere with the recruitment of the NHIF CEO and senior management. It does not in any way interfere with it. That one, the NHIF can go ahead, recruit the CEO, but those other officers will still hold them accountable for this. Atumia atongoria a kĩũteti matũũra-inĩ na honge itiganĩte kuma kaunti ya Machakos nĩ magunĩkĩte na gĩthomo gĩa gwĩkũria ũtongoria-inĩ gĩgĩthaganio nĩ ngwatanĩro ya ambunge atumia kuma bunge-inĩ ya bũrũri. Muoroto mũnene wa kĩũngano gĩkĩ nĩ kũmateithĩrĩria gũthara mĩeke thirikari-inĩ oro hamwe na kwĩhanda kũrũĩrĩra mĩeke ĩrĩa mathiganĩirwo nĩ gatiba. Wanjikũ wa Kĩmani nĩ aratarĩria. Hivyo nikikuja
mkikuja Machakos mjue kigomano kiria kirehete hamwe atongoria kuma matura-ini ma kaunti ya Machakos. Muoroto wa kigomano giki ni guthomithia atumia aria mekinyitie bata wa kwiyumiria miaka-ini ya utongoria ona thengia wa amwe kwa kuyukia iturwa cia uteti githurano kihituku. Bado hatujafika ile katiba imesema ya 2/3, na kwa hivyo tunaangalia ni changamoto zipi, changamoto gani zile akina mama wanazopitia ili kuingia katika nyadhifa hizi za uongozi, na ndio maana tunakuja kuengage communities so that katika meza ya kuamua vile nchi itaendeshwa kila mtu awe na mwakilishi wake katika hiyo meza. Kigomano giki gitafanitwo ni ngwataniro ya atumia a bunge niyo KIWOPA aria mari na mawathe onao makigunika na githomo giki. Tuongee na tujiulize maswali, tujue kwa nini. Why is it that women and PWDs pia youth hawako katika ile meza wakati wa kuchaguliwa? Mbona hawachaguliwi vizuri? And I'm happy kwa sababu watu wameanza kufungua roho, kufungua nini na kuongea. Hamwe na uguo ni mahinyiriirio bata wa kunina ndugamano gatagati ka atumia na makiria gwakinya ni maundu ma kwarahurana. Watu husema ati wanawake ndio adui ya wanawake wenzao. Kwa hivyo hapa wanawake wamepitisha resolution ya kwamba come 2027 watasimama na wamama na wataweza kuchagua wamama. Hawatachagua wamama tu kwa sababu ni wamama, lakini watachagua viongozi ambao wanaweza kuongoza na ambao wanaweza kudeliver. Ni mathomithitio maingi megie utongoria na makiria uria utongoria ucio ubati kuguna muingi uria umehokagira iturwa cia wathani. Pia watafunzwa roles za viongozi. Kama ni women rep wajue women rep kazi yake ni nini, kama ni senator kazi yake ni nini, kama ni MP kazi yake ni nini, kama ni MCA kazi yake ni nini, na role pia ya governor. Na pia ningeomba KIWOPA pia wapande juu kidogo mpaka national government na executive yake. Kama ni ministries waweze kujua ni ministry gani inafanya nini, kwa sababu wengi au kumashinani huwa hawaelewi. Wataniro ino iraneire gutwara kigomano ta giki kaunti ngurani cia bururi. Ngiribotera INooro TV njetago Wanjiku wa Kimani. Thegio Wanjiku. Na tugithina mbere muingi wa gicigo gia Kilgoris county-ini ya Narok ni uraka iguru ria wagi wa mai matura-ini maingi gicigo-ini giki ni mokiriire uramati wa kambuni cia mai county-ini ino makiuga thengia wa marihi ma iguru ma mai makoretwo makiura mahinda kwa mahinda na ohoti micii mingi itambirio mai. Wangari Maria wa Muigana ena riboti ino. Mathina ma mai kaunti-ini ya Narok macungiriirie aikari aingi kwihoka mai ma rui maria ona mo maroka na thogora. Kwa mwezi ni kama mara moja, lakini sasa tunanunua kutoka mtoni 20 shillings pa mtungi. Natumia kama maji ya 8 bob kwa siku. Lakini tangu serikali iwe devolve tukaenda county government, shida tumekuwa nayo kubwa sana ni ya maji ya kutumia katika maisha ya kila siku. Ni mokiriirio utongoria wa kaunti ino makiuga thina wa mai ukoretwo wi rugano rwa ihinda iraya gicigo-ini giki. Maji imekuwa shida muda mrefu sana, hata tanka zikujage maji na kuja once per month. Kama ingekuwa inakuja maji daily service alafu sasa bei rudi chini, ingekuwa at least. Iko water supply but tuwaoni na tujawiona kama tap, hata hakuna mfereji sawa kuja Kilgoris hapa. Maya mahanikite riri ihinda rinikirire riria kambuni cia mai ciahetwo gukorwo icoketie uramati kuri kaunti, no nyingi cia kambuni ici itigana gwathikira watho ucio. Kaunti-ini ya Taita Taveta muingi ni utetetie kambuni ya mai ya Tavevu ni kiria ugite ni kwaga kuigiririka. Tulipata pesa za World Bank za usambazaji wa maji, lakini hatujaweza kuelewa kwa kweli pesa zile zimetumika kivipi. Tumeona tu Tavevu wamenunuliwa magari, tumeona pipe zimejaa pale, lakini hatujaweza kuelewa kwa haswa toka zile pesa zilisemekana zimetolewa ni kivipi pesa zile zimetumika. Maugite ngucanio cia utongoria kambuni-ini ino icungiriirie guthingitha kwa motungata ma mai na gutura mahoro maingi ma kumeria mbeca cia muingi. Ya kuwa kuna managing directors wawili na mmoja kwa yale mambo ambayo yanasemekana haingii ofisini lakini anapokea mshahara. Tuko na wakurugenzi wawili
na haijulikani kama hata hizo habari zote ama haya yote ambayo yanajitokeza labda pia yametokana na hali hii, na hali hiyo kwa sababu hakuna uongozi kamili katika taasisi ile ya TAVEV. Icigo nyingĩ cia bũrũri nĩ igũmĩirwo nĩ ngucanio kambuni-inĩ cia maĩ iria itigĩte mũingĩ na mathĩna kĩhĩri ma motungata ma ũtambia wa maĩ. Ngĩribotera INooro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana. Goko kwa Alpha Mabati, we customer wito we wafata muno, na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru. Editwa ria mohigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita. Nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutego kurihia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhi na KU Referral Hospital, na riu twina ruhonge rweru Nyeri Town kungethanira na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Waneriria gwikara mwena wa Juja Farm. Twina broti cia 40 by 90 na cie hakuhi na Juja Farm Township, kilomita 1.5 kuma Juja Farm Center na no kilomita 10 kuma Thika Road. Kwina mae, thitima, mathukuru, mathibitari, motungata ma ukui wa muingi na ningi ugitiri ni mugacirithie koguo guku ni kundu ungiaka na wikare. Thogora ni 550,000 cash prize na 600,000 warihana installment. Kwa uhoro makiria hura thimu namba 0745-430-430 kana 0748-332-332. Jokere rege 0745-430-430 kana 0748-332-332. Ruhonge ruria ruramataga indo iria itakinyeirwo niene UFAA ni ruragucerera we muikari wa Naikuru, Nyeri na Thika. Ni ukeyumiria wigwatira indo ciaku cia bata iria ciorire ta account ya bengi, insurance policies na indo ingi cia mbeca iria ni ciaku kiwatho. Ni undu wa horo makiria cerera website ya UFAA www.ufaa.go.ke kana hore *361# thimu-ini yaku, ona kana cerere ruhonge rwa Huduma Center ruria rwi hakuhi nawe. Reke indo ciaku itigaikare ta itari na mwene. Ni ukeyumiria wigwatire utonga waku hakuhi nawe. Adwa nyumba murega kwa marito makwa jita wa Justina Siokao aka Madam 2020 kugia rwimbo rwakwa rwa tioro thimo-ini yaku inya *811*414# kiza na INooro nyumbani kwa wasanii wote. Thank you. Gatho cia mwanya ni guthii na mbere kunyitanira na ithuĩ tũgĩthiĩ na mbere na mohoro maitu. Aikari a matura ma Kajiado na Gĩtura wadi-inĩ ya Mũgũrũ Kangema marorete kuma nduma-inĩ thutha wa wĩra wa ũtambia wa thitima matũra-inĩ maya kwambĩrĩrio. Ũrugũria wa ũtambia ũyũ ũtabanĩtio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rwa ũtambia wa thitima bũrũri-inĩ niwe Godfrey Lemiso Toria Victor Kinuthia aratarĩria. Muingi wa matura ma Kajiado na Gĩtura mwena wa Karugia wadi-inĩ ya Mũgũrũ meyumĩrĩtie gwĩkĩra ũira atĩ gũkũ nĩ kũmwe kwa matura marĩa thitima ciratambio rita rĩa mbere gĩcigo-inĩ gĩa Kangema. Wĩra wa ũtambia wa thitima ũgĩkinyanĩrio nĩ mũmbunge wa Kangema Peter Kĩhũngi ũrĩa marĩ hamwe na mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rwa ũtambia wa thitima bũrũri-inĩ Rerek Godfrey Lemiso marugũrĩtie. Nĩ tũrĩ na ingĩ Kangema tũratanya cigwĩkĩka, nĩ tũrĩ na Karuta, tũrĩ na Nyakahũra, he handũ hekĩrwo transformer tũrĩte hatarĩ hekĩrwo kĩrĩa, hena icici, he project icici tũrenda gwĩka, harĩa gĩtugĩ kũrĩa onayo o area icici na harĩ na gĩkĩgie na tũrĩ na project ingĩ nyingĩ tũrathiĩ na mbere na gwĩka. Koguo ũrĩa ingĩenda kuga andũ a Kangema ngwenda magĩe na mwĩhoko uhoro wa ukoneki thitima nĩ ndĩharĩirie gũtigĩra nĩ twakĩria andũ othe thitima. Na project tunasema transformer maximization. Ikiwa transformer iko hapa
na watu kuna wale hawana stima, tunatumia kwanza hiyo transformer, tuna make sure ya kuwa hiyo transformer imetumiwa kikamilifu. Mlituruhusu sasa tuweze kuweka mita. So now it will be end to end. Tukileta hii kikingi tunalete mita na tunaacha tumekuhakikishia. Maugite wira uyu wa utambia wa thitima kuoya kahinda kanini niguo muingi utige guthinika gukwa ikari magitanywo kugunika na wira wa moko utambio githie na mbere. Kile tutafanya pia ili tu fast track. Taki huyu contractor akae mwaka mzima, tutampatia timeline ili tuhakikishe ya kuwa amefanya hiyo kazi kwa ule muda unatakikana. Na njia ya kuhakikisha hiyo ni kuwa mimi na mheshimiwa tutarudi hapa tukuje tuhakikishe hiyo stima. Aikari maugite ni uhoro munene gukorwo marorete kuma nduma-ini amwona biacara na ugitiri ni ikugacira. Twina mabundi tani de bundi mawira ma cuma twina thitima turarutira o mici matirisha tutingigira no cuma kugura tukanyitithania. Undu ungi tungiteithika muno ni uhoro ucio wa macini andu a gutumira ndithuru gutinangia mahuti twina thitima ni undu kuhutha. Guku tukoretwo twina thina muingi muno wa thitima. Ciana igithoma itihotaga gwika study ni undu wa thina wa thitima. Security nayo ikarehe thina tondu kuyuire nduma. Riu ukoraga ringi andu mehithite na guku mahuti-ini ona ungi gutho ndungimenya no kuguthire. Ngiribotera INooro TV kuma Muguru Kangema kaunti ya Murang'a. Rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinothia. Twambĩrĩrie 1 2 3. Aciari nĩ moretio gũkorwo me maitho nĩguo kũgitĩra ciana ciao kũingĩra hatĩka-inĩ ya waganu ũrĩa ũkoretwo ũgĩtambio nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na makĩria rĩrĩ marĩ ihũmũka inini rĩa midterm. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio hĩndĩ ya igongona rĩa gũtuga arutwo arĩa mekĩte wega thukuru-inĩ wa airĩtu wa Isiolo, ta ũrĩa Rusi Mũchoki aratarĩria. Akiaria ari thukuru-inĩ wa airĩtu wa Isiolo, mũmbunge wa Isiolo Mumina Bonaya nĩorĩtie aciari gũkorwo na wĩigĩrĩrĩki wa maũndũ marĩa ciana ciao igũkorwo igĩka nenda-inĩ makĩria rĩrĩ marĩ ihinda-inĩ inini rĩa ihũmũka na mahinga thukuru. Augĩte arutwo makoretwo marĩ hatĩka-inĩ nene ya ũgwati ũrĩa umanaga na mĩtugo ĩtarĩ mĩrũngĩrĩru nenda-inĩ na mũno mangĩaga wa kũmahe mwerekera. Na si mnaona hii simu kila mtu tumebeba. Hizi ni zile mambo moja ambaye inaharibu watoto wetu. Tusipochunga unaweza pata kila siku wanaangalia mambo machafu ambaye haifai, na hiyo unafikiria unafunza mtoto mambo mazuri, lakini kuna mwalimu mwingine hapo kwa internet anamfunza mambo tofauti. Utongoria wa kanitha naguo nĩ ũkũmithitie wongerereku wa ciĩko cia kũruithia airĩtu mwena ũcio. Ndoa za mapema hazistahiki na haiko katika dini yoyote, na tumethibitisha jana, mtaona kwa runinga wale ambao wanadanganya wasichana wetu na dunga mimba za isiyostahiki, si hata za mapema. Sheria lazima ichukue mkondo wake. Munene wa githomo wa kaunti ya Isiolo Caroline Mugo augĩte atĩ kwĩna ũnyihu wa arutwo thukuru-inĩ, gũkũ akĩũria anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo gũteithĩrĩria harĩ kwandĩkithia arutwo othe arĩa magĩrĩirwo gũkorwo thukuru. Tukiangalia wale watoto tuko nao primary ni wengi sana, and they are doing very well, and we have very intelligent children in this area. Handũ-inĩ ha INooro TV, njĩtagwo Lucy wa Mũchoki. Na rĩu tũraingĩra kũrĩa iharo-inĩ na tũkĩambĩrĩria athaki a mũbira wa magũrũ a timu ya Osopuko Kajiado ya ithũĩro makoretwo magĩthiĩ thabarĩ ya makĩria ma kilomita 15 magũrũ makiuma kwao nginyagia kĩharo-inĩ kĩa Ngong Kajiado ya rũgongo nĩguo gwĩka meharĩrĩria ma kĩhĩtahĩtano kĩrĩa kĩ mbere yao. Matarĩrie wagi wa iharo kwao nĩguo ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩria mathiĩ thabarĩ ĩyo ndaya, na rĩu marahoya thirikari ya kaunti kũmahũra njeki na kũmathondekera iharo nĩguo gũkũria taranda ciao. Tulikuwa wengi sana, lakini kwa sababu ya fare, hizo vitu vingi, hizo changamoto mingi, wengine wametuacha njiani. Changamoto ya uwanja hiyo kwanza hakuna. Unajua tunakusanyika tu pale hapo karibu na shule,
sometimes tunanyimwa hapo tuingie tucheze, sometimes tunaambiwa na wazazi hapa ni pali ya malisho. So unajua hiyo ni changamoto tu hivi. Tunatembea like 3.5 hours tukikuja grao. Bado hivyo tutatembea tu. Ile kitu kidogo tuko nayo, rafiki yangu ako nayo, ndo tutakula. Tunanunua ngumu hapa, tunajiekelea kimaji tu. Tunanunua ndizi, tunashika rodi. Hiyo ndo inatusaidia sisi. Ya nyarari ya Kabura Queens nio marahotire betika shaka fira sha Triple J iri irathaganitio county ya Embu ni mubunge mutumia mweno sho Pamela Njoki. Nyarari icio irandikithirio hotani wa bao imwe gibugu magithaka na nyarari cia Embu Ladies kiharo-ini kia Nembure. Bao yo ya mumwe irafungirwo ni muthaki Mwainda Muhindi ndagika-ini cia muthia. Ngucanio ici iraguciriirie timu 34 kuma icigo cia ubunge cia county ya Embu. Game imekuwa fiti, tumecheza tu our best, tumetoka mbali hadi finali. Kukua finali si mchezo, tumejituma. Isipokuwa tu hizo mistake kidogo tu tungechukua hii staff. Game ilikuwa ngumu, lakini tumeweza kujikakamua na tukaweza kuibuka mshindi, na nimefurahia sana kwa kuwa wasichana wamejitahidi. Angalau sikuwa nasema ati like ni rahisi, but God made it happen. Yeah, I'm so happy and I'm so proud of my girls. Ningiuga tournament eno ya Joku Anjero ni yavota kuva etu nafasi ya kuji express na preparedness ira turai nayo yetu irai sawa nundu kuma the whole of this year tukorete tuwika zoezi wega, and iria tournament eno iraumire Nio turosire kanya kau tukimenya abana wanya tuwini tournament eno tugerie ura wonde tukuvota tuwini tournament eno. Na hau mweroreri ni hoto korota gitirihira mohoro maitu mainoro miaraho gaucokeria ngatho cia mwanya ni undu wa unyitaniri waku na ngakeoka ndoguthie haraya amu mohoro mana magi maigi maria andikeitu a mohoro marathie na mbere kuhaririria ni tukorwo tuikurehera na njira dikiru mohoro-ini mainoro hwaini na inoro thaithatu ugitelefoni Mushoki na Gathoni Wajehia. Ngakwendithiria muthenya mwega, nie njitao Kate Muthoni.